urugamba rwatangiye, urugamba rutari urwa M23 ahubwo ni urugamba rw'abahoze bari kurwana kuri leta ya Kinshasa. Ni abajenerali babiri ngiye kubabwira autoproclamé ba Wazalendo, nuwo bita General Nyerere ndetse nuwo bita Makanaki, bari gusubiranamo hano mu mujyi Uvira rwagati. Ni kuvuga ngo intambara yatangiye. Uwo bita Jean-Jacques Purisa yatangije inama ikomeye cyane, uni guverineri wa Sud Kivu, wahoze uyoboye Sud Kivu, ubu tuvugana ayoboriye mu buhungiro, yirirwa muri Uvira agataha Bujumbura ku mugoroba. Byose ugiye kubyumva. Imurenge mu bice bigiye bitandukanye hari kumvikanamo amasasu. None ahangaha breaking news, amakuru yihutirwa nuko twirwaneho yifatiye neza cyane imodoka ebyiri nziza z'abasirikare ba FRDC bari bazanye muri zira axe, aho bari baje kuzikoresha rero kugira ngo ni urugamba niruza gukomera baze guhunga. No muri Rucuro abaturage batangiye guhunga ku bwishi bitewe n'imirwano ikomeye cyane iri kugenda iri kubera hano muri groupement n'ubundi ya Gihondo, ahangaha mu duce tugiye dutandukanye, hano za Gacuro ndetse nano bita za Gahungu. Ahangaha rero hari kugenda haberamo urugamba rukomeye cyane ruri guhuza abana barwanye M23. Muri Warikare kandi naho hari kumvikanamo amasasu mu duce tugiye dutandukanye. Byose rero ugiye kubyumva muri aya makuru. Wahageze ni kuri La Defense TV, aha rero uzajya wumva amakuru by'umwariko ajyanye n'urugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba rukomeye cyane ruri guhuza impande ebyiri zihanganye, ingabo za leta FRDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23, aho rero hari byo batumvikanaho bikomeje gutuma bahangana. Tugiye kwinjira mu makuru yacu akomeye, ariko mbere ko twinjira muri amakuru reka mbanze nkwifurize kugira icyumweru cyiza nyaboneka aho uherereye ariho hose. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane. Wowe uri hanze y'igihugu irwota amasimbi ku mugabane wa Amerika nkwifuriza kumererwa neza cyane. Wowe uri hakurya aho ngaho iyo ruterwa inkingi hakurya iyo ngiyo kabisa mu bihugu by'Uburayi, mu Bwongereza, Canada ndetse n'andi yagiye atandukanye, twagiye tubona neza cyane ko mudukurikira. Uri Tanzania, Mozambique, Malawi, mu Burundi ndetse n'andi yagiye atandukanye, nawe nkwifurize kumererwa neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Je nitwa Pacifique, tugiye kubana muri aya makuru. Reba aho hasi handitse subscribe ukandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nkanga tugiye kujya tukugezaho neza cyane gatanu kuri agenzi kako umunsi ku munsi, mu buryo utazajya ucikwa n'amakuru mashyashya agezweho ya breaking news yihutirwa, ukagenda yose uyasobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ndagira ngo dutangire n'amakuru yacu mu buryo bukomeye, tuyatangire kuri ubu buryo, aho rero tugiye kuyahera ku mirwano ikomeye cyane iri kubera hano muri Uvira rwagati, hafi n'umujyi neza mu birometero bike cyane usatira muri Uvira. Ni birometero bidasanga 6 aho General Nyerere yaraherereye ndetse n'ubita Makanaki. Abangaba rero bakaba basubiranyemo kuva mu masaha mu gitondo kugeza maginga aya ngaya. Urugamba rwabahuzaga rukaba rwamaje gufata indi ntera, aho no mutwe wa 23 ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga ngo urebe niba hari cyo wakora, ariko bikaba byakomeje kugenda biba ibibazo mu buryo bukomeye cyane. Amakuru kandi nanone ari kungeraho y'urugamba ruhambaye rw'ibitero bikomeye cyane kandi nanone byabayeho byagabwe kuri bano barwanyi ba M23. Ariko wenda mbere yuko ninjira ku bitero byagabwe kuri M23, reka mbanze basobanurire izo operation z'aba bagabo babiri, General Nyerere ndetse na Makanaki. Aba bagabo rero basubiranyemo kuva ku isaha ya saa moya za mu gitondo kugeza magingo aya ngaya muri kunyumvaho. Urugamba rwari ruri kuba, ngira ngo twe turi ku gicamunsi, sinzi wowe niba uri mu gitondo cyangwa se uri ku mugoroba, bitewe n'ingenga bihe ufite none ahangaha ugifungura kino kiganiro. Wumve ko aya masaha agiye ndi ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru nyine, urumva ko urugamba ruri kuba ruri guhuza bano barwanyi bombi, uwo bita Nyerere ndetse na Makanaki. Abangaba rero ngo bari gupfa iki rero nyaboneka, ngo bari gupfa ko hari intwaro zatanzwe ariko ngo bamwe bakazifata abandi ntibazifate. Ikindi cya kabiri, bari gupfa ko hari amabuye yacukuwe na Wazalendo akagurishwa n'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo yerekezwe hanze mu bihugu by'Ububirigi na za Canada.
aho basanzwe bacuruza aya mabuye ya zahabu ndetse na za diyama. Ariko aba bagabo bombi umwe agashaka kuzimba undi cyangwa umwe agashaka kwikubira ngo mugenzi we ntagire icyo afata. So hagati aho bikaba rero byafashe indi ntera, bikagaragara neza cyane yuko bano bagabo bombi harimo kutumvikana guhambaye, bigatuma rero bo ubwabo batsakirana cyangwa se bahangana mu buryo bukomeye cyane. Andi makuru akomeye nanone ajyanye n'uru rugamba ruri kuba cyangwa se ruri kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku bijyanye n'aba bagabo, nuko ngo baganirijwe, ariko ibyo baganirijwe byose nta na kimwe bigeze bumvira cyangwa se ngo babe bagishyira mu bikorwa nk'uko babibabwiye. Ibi rero bikaba byafashe indi ntera kubera yuko bamaze kuhangana kandi abaturage benshi bakaba bari kugira gute, bari kubigenderamo. Nagira ngo twihute na update z'amakuru akomeye. Tubanze duhere hano nanone muri Kavumu ku kibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege cyagoswe, ndagira ngo mbamenyeshe ko isaha ku isaha mushobora kuza kumva kino kibuga cy'indege cya Kavumu cyabaye tombe, kigaruriwe n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, ubwo ni Wazalendo, FDLR ndetse na FDNB babarizwa muri zira axe. Hari abantu mushobora kwibaza ati ese kuri kuvugamo ibintu bya FDNB uri kuyivugamo ute kandi FDNB nyine itabarizwa muri zira axe? Ndakubwiza ukuri rero ko FDNB iri muri zira axe kandi cyane niho iri bariyo, kuko M23 igihe yinjiraga muri zira axe FDNB ntaho yigeze ijya, yari iri muri zira axe n'ubundi. Bivuze ngo rero bano basirikare ba FDNB nyine cyase bu Burundi bari bakiri muri zira axe. Ibitero byabayeho rero byagabwe n'abasirikare kandi bakomeye ba FARDC, ba Wazalendo, ba FDNB nyine, aho bagabye ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa 23, ariko bino bitero babagabyeho bikaba byasize ahubwo bibasizemo imvune ku buryo bukomeye cyane. M23 ikaba yagize gute, ngiri minatarariza bino bitero, ihebe yuko hari cyakorwa kugira ngo iki kibuga cy'indege ntikigarurirwe. Gusa ibitero birakomeye cyane, ngabaza rero babaye benshi, ntumbaze ngo baturutse ndetse na FARDC ngo barahari, ngo barashaka rero kwigarurira kino kibuga cy'indege mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma andi makuru tugaruke gatoya inyuma, iyo yari breaking news y'amakuru ari kuvugwa, twigarukira ahitwa Sange mu gace kitwa Bwegera. Ahangaha neza cyane aka gace kari kuberamo urugamba rukomeye cyane, aho rero ruri guhuza bano barwanyi bayi mu 23 ndetse n'izingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, Wazalendo, FDNB ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye n'ubundi babarizwa muri zira axe, harimo n'abamercenaires. Bakaba rero bahanganye n'umutwe wa 23, aho kuva mu masaha mu gitondo kugeza maginga yangaya bakubiswe ishuro n'uyu mutwe wa AFC mu 23. Ibintu bikaba byabagendekeye nabi cyane, aho icyo bapangaga kikaba kitabaye, ahubwo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, bakubitwa mpaga ku rwego rwo hejuru cyane. Ndagira ngo rero kandi mbabwire ko ibi bitero bisize hari izindi axe zigaruriwe n'uyu mutwe wa 23. Ushobora kwibaza tese izi axe ni izihe, zibarizwa hehe, ziherereye hehe? Nkahita musobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Aka gace na gace kitwa Runingo kari hagati ya Kiriba ndetse na Sange. Aka gace rero amwe mu makuru mfite nuko kashobora kuba kamaze kwigarurirwa n'uyu mutwe wa 23, kuko ubwo duherukana mu makuru ya mu gitondo nabagezagaho nababwiraga yuko ingabo z'abacashuro zazamutse zikagabaho ibitero kuri mu 23, hanyuma M23 igasa niba bisaho gatoya ikabareka bakazamuka bagasa nabinjiramo neza cyane hano muri Sange. Ariko mu nyuma hakaza kubaho icyo bita gusubiza inyuma coalition cyangwa se guhindukiranya abari babagabyeho ibitero. M23 yaje kubahindukirana irangije basubiza inyuma. M23 risanzwe ifite ibirindiro hano muri Runingo, ariko ibyo birindiro bari bemeye barabita, babivamo byinjiramo bano basirikare n'ubundi baba mercenaires, ariko kuri ishuro bakaba atari bo bakiri kubarizwamo, hakaba hari kubarizwamo bano barwanyi ba M23. Ahubwo amakuru mfite nuko babakubise bakabapusa bakabamanukana hepfo cyane kabisa. Hepfo nimvuga ngo hepfo unyumve neza, hepfo ahantu bita Kiriba. Ahantu bita Kiriba rero bano barwanyi bayi mu 23 niho bari kubarizwa. Bivuze ngo bo bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga kugira ngo barebe niba bahashya coalition, ariko n'ubundi biza kurangira imigambi yabo ibakundiye cyangwa se imigambi yabo ibahiriye. Ushobora kwibaza ati se yabahiriye mu buhe buryo? Nkagusobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, nkakubwira ko bano barwanyi bayi mu 23 buriya biragoranye kubabona bagabye igitero, biragoranye, ariko bo bagaba ibitero. Ikindi M23 ntigitungurwa, ahubwo iba yiteguye, niyo makuru mfite. Ariko bano ba mercenaires b'abacashuro nabo ngo ni babi cyane, bakaba bagabye ibitero bikomeye cyane kuri M23,
mu masaha mu gitondo, ariko ku bw'amahirwe M23 biza kurangira imenya ayo makuru yuko bagiye kugabwaho ibitero, irangije ibisubiza inyuma mbere yuko bibageraho, barabihagarika. Andi makuru akomeye cyane, imodoka enye zo mu bwoko bwa Kamazi, apana yano makamyo muri kubona, aya makamyo ndaje mbabwira ibyayo nayo. Aya makamyo muri kujya mugenda mubona mukuntu iyi foto y'amakamyo, ni amakamyo bikekwa ko ari yapakirwamo za zahabu n'ibikoresho by'intwaro ingabo z'u Burundi ngo ziba zisahuye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabijyana iwabo. Ngewe amakuru ari kungeraho by'umwihariko ajyanye n'uru rugamba, biravugwa ko bano basirikare b'u Burundi bazamutse mu muhanda wo uva muri Uvira ari ku mupaka za Katuna, plutôt za hano za ku mupaka za Katumba, yego ni Katumba. Ahangaha bakazamuka bazanye ibikoresho n'ibirimo n'ibyo kurya, harimo n'ibyo kurya bari bashyiriye abasirikare nyine bagenzi babo, bivugwa ko bafungiranwe ni mu mutwe wa AFC mu 23 muri zera axe n'ubundi uyu mutwe uyoboye. Bakaba rero bari babizamukanye ngo bahereze bano basirikare ngo barebe yuko basubira mu rugamba neza, gatanu kuri kagenzi kako. Ariko amwe mu makuru akomeye ari kungeraho by'umwihariko ajyanye n'ibitero byabayeho, nuko bano barwanyi ba M23 ngo bari barafunze ikitwa umukanda cyangwa se umukandara hano muri kano gace n'ubundi kitwa Kaziba, mu muhanda werekeza muri za Mwenga ndetse na za Mfizi, hariya mu maho plateau ya Mfizi ndetse na Mwenga n'amamwaye plateau yaho. Ahangaha rero bino bitero bibayeho bitumye M23 ihashye kitwa coalition n'ubundi yarizamutse yerekeje muri zira axe. Bivuga ko M23 nta kindi kintu ikoze usibye kugira gute kuburizamo ibyo bitero. Ibindi bitero byabaye nanone byabaye ahitwa Ruvungi. Ruvungi ni bitero byabaye by'abasirikare b'u Burundi n'ubundi, dore ko aribo bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kubijyanye no kuba bagaba ibitero. Bakaba rero bino bitero babigabye Ruvungi bashaka kujya kureba niba bakinjira muri Katogota, ariko bikaba byanze byananiranye. Andi makuru akomeye cyane tugiye kubabwira nuko inama ikomeye yabaye y'abasirikare yabaye hano neza mu mujyi Uvira rwagati muri by'umwihariko aho muri hoteli n'ubundi, imwe muri hoteli zikomeye cyane zibari rwara mu mujyi wa Uvira. Ni inama yabaye yakoreshejwe cyangwa se wari uyibereye umuyobozi mukuru yitwa Jacques Prusa. Uyu nguyu rero akaba ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko ukorera mu buhungiro bitewe nuko uyu mutwe wa M23 umufite neza gatanu kuri kagenzi kako. Amwe mu makuru akomeye cyane ushobora kumenya cyangwa se ukwiye kumenya nuko uyu mugabo Jacques Prusa ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nibyo, ariko ukorera mu buhungiro kugeza amasaha ntagayoboye. Ntagayoboye, hayoboye undi mu guverineri n'ubundi wayi mu 23 baherutse gushyiraho. Amakuru mfite kandi amakuru akomeye cyane yizewe, aravuga ko inama yabaye yigaga ku bitero bishyashya bishobora kugabya bigabwa kuri bano barwanyi ba 23 ndetse na operation na strategy bakoresha kugira ngo babashe kwigarurira Bukavu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ibi rero byabayeho kuri uyu munsi kuri iki cyumweru n'ubundi mu masaha ya kare yatambutse kugeza amaginganga. Amakuru ndi gukurura nuko atarasohoka imyanzuro y'inama, gusa ibiri bwigweho twe twamaze kuba tubimenya, ubwo dutegereje kuza kureba imyanzuro. Hanyuma AFC M23 ikomeje kubwira Kinshasa ati mwe mugiye mutubahirize agahenge cyangwa se amasezerano, ntimukatwitwareho umwikomo cyangwa se ngo muzane ibintu bitumvikana. Ati twebwe tuharanira kwishyira kwizana kwacu kandi twakora ibyo bishoboka ibyo ari byose kugira ngo tubeho ndetse tunarengere umuturage wacu uri mu bice by'umwariko tuyoboye. Ati ibyo byo kwirizariza ntitubikeneye, ati hubwo gahunda yacu niba mwanze gushyira mu bikorwa ibikubiye mu mahame y'amasezerano twagiranye, ati nanjye rero ndakomeza mbagabaho ibitero, ati murangabaho ibitero nanjye nkomeze nigarurire bimwe mu bice bigiye bitandukanye. So ngira ngo rero urumva ko AFC mu 23 burya nabo nta mikino habe na mike yabifitemo, ntayo kabisa. Urana ko bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga mu buryo budasanzwe by'umwariko kubijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru akomeye cyane
mbafitiye nanone ajyanye na runo rugamba. Tugaruke gato muri Rucuro. Rucuro haravugwa iki? Muri Rucuro abaturage batangiye guhunga berekeza n'ubundi mu bice n'ubundi bya Mweso. Ahangaha niho bakomeje kugenda berekeza hafi naho bita J10 hano muri Groupement n'ubundi ya Gihondo, niho bakomeje kugenda bahunga berekeza. Ahangaha ni hafi naho bita ahantu bita za Gaciro ahangaha ego ni za Gaciro. Ahangaha rero niho bakomeje kugenda naho berekeza. Aba baturage rero ngo barambiwe imirwano ya M23 ndetse na za Wazalendo ngidashira ngibitero bikomeye cyane biba bikomeje kugenda bigabwa kuri bano barwanyi ba M23. So agataho rero ngira ngo ni ibintu biba byumvikana neza cyane 5 cyangwa se 5 kuri kagenzi kako k'ibintu biba byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nyaboneka y'urugamba narwo ruhambaye rwabaye ni muri teritwari ya Warikare ndahavuga gakeya kubera ikibazo cy'igihe. Muri Warikare naho rero haravugwa ibitero ndetse no kwigarurirwa ku duce dukomeye M23 yigaruriye kuri iki cyumweru. Gusa utwo duce wenda muze kunyemerera ndaza kutugaruka mu yandi makuru ari buze kuba akurikira. We nta kindi kintu usabwa gusa nukureba hasi handitse subscribe ugakandaho. Ndababwira operation z'amasuku zakorewe muri Masisi, babwire bimwe mu byakozwe hano mu mujyi wa Goma, abafashwe bagakatirwa n'inkiko, byose uraza kubyumva mu yandi makuru ari buze kuba akurikira. Je nitwa Pacifique Inera Defense TV, making sure ni warakanze subscribe numara kwikanda ukoresha yabyibura ku bantu 10 no mu magroupe 2 ubarizwamo, ubundi tujye tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Dusubire mu yandi makuru ari imbere. Bye bye.